Karbi Anglong Autonomous Council amoki bangwi kilua jok ki pangkria jok ki dotang ajakong ki bopna. Karbi Anglong Autonomous Council pen sai ki claim ki jokchi amoki bangwi lapen ki pangkria jok. Karbi Anglong Autonomous Council along ki dotang adi department antai isi pen isi achithi sin sinason men patiring jengsi ki videjia towar anasi dampong lo. Di furong sopi birla dilazia long ningkan phokep sosepen ki do ki thirtang. Aing kian abiri mati Iris Seed Grainess Garden Pridaksi Deputy Commissioner Arideng Hodai Koksi DCA Sahem Kapingchong Tet Jiaphat Karbi Anglong Autonomous Council Kachisik Kachidang Boma Pruthak Difu Birla Hawarangkang Kido Karbi Sulangdo Arat Lapen Rongasar Joy Singh Teron Jen Singh Inghi Longki Inghi Sodar Ingti Mohori Dera Tam Singh Ronghang Dola Teron Longki Terang Jiten Togbi Rongmalong Garo Bosti Lapen Nepali Bosti Arong Asaratum Doan Chingrung Petpen Tong sikot kachingmai padusi arsik jit lapen soda kalam the chidon sarpen kachiparayateng aridak mate signature chipidun rintisi soda pen ki kham khelapen mentunita kachidon don dekhi angthek chipaklangpo lapen additional director of sericulture arideng pinpur alo sitami pajidamlo lapen puthot Karbi Anglong disi arideng da pinpur alo kapajidam chiaphan chisik dinglo puta rong asar thiatum birta nambachini dun lapen jongsi rong sopi kapangnangji kapaching thurji pulote DC office ki kimjia dim ke manja hawarlomta nang terekji pulote dim klong ke pejia bang phudo lapen kaiketa chisik dinglo puta birta longdun manja pen sarlong ki tokbi report Karbi Daily News dan demonstrator tum do pion do lapen da staff tum pinis da staff tum tan kotar si dorepna pen animan sedake production no mane 24 hours ndake tom industry lo akhirnya inki kapang re inki ati production also utpadon di industry lo sila sodi man lang bangke kapre ka অনুষ্ঠান ngi bithui bangeni tum rar bang roi khelo pusini tum na area doan gangbura sorgar gangbura lapen mukhia tum doan pen dak ser help group lapen dak homobai committee cooperative society kapre GLG GLSG laso homo thon tum pen dak satron ta mele locha bi aso tum pe kapre inki kapang re theko somar tum stame ba rong sor stame laso pram ngadak pinge jet nang kim longelo nang bilongelo per so pram ngadak trek kalongelo along dasong taksi pram lapu kia pram nang trek bom pavi bom lo non ke dakta avider lo purte ra so pram nge pi pinaba pram kali dak di puang bom di puel yang bom ke pram ta lai sile lo ka di tu chepang ni nong tekan kia ajar ki do ba ke dakam lo ni mate akapre ahem tum ke kimia phan bosi ka chisik do pomat latum ani um ko pen drone camera pen survey lo marso reporter bangke dake than production of it than kam ero sosi pakla nam thap putar ta arnu langle Congress asong atumpen Mahamaya pen Korkanti Ahawar pangrupet pen dong muka rongkam teron Bangso mai long barim Vidya Singh rong pipensi mai chipahe bupon Mahamaya MCC lapen Korkanti MCC Congress Awareness Program kibi ponalong BJP APGLC lapen ASDC pen bang plikip sose bang puatum Congress along chipaudur Bang Somalong Alhui Sarpuaman pen Barim HED Minister Sumronghang KADCC Mai Puchitong Nun Lapen Bang Somalong BJP Government Atumke Karbi Anglong Autonomous Council along Nangchori Det pen Kopi Loke Banke Karbi Anglong Autonomous Council CM EM MSC Atumke Ruat Det Aphanne ke claim pikali CM EM MSC Atumsi Contractor Chimanlap Lepen Karbi Aratum Aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM EM MSC Atum Tower Me Lang Kasilam Jiatangka 100% pen 20% ansi kam claim chot 80% anke BJP atum ke chopang nim datiti Lepen Karbi Aratum ke BJP aphan vote jok pame pen pahai pame aphit ruara tum aphan BJP atum adukang hoi loklok jijin so meme anpin Karbi Anglong Autonomous Council CM EM MSC atum ke BJP government along che jordun thailo Karbi Anglong Autonomous Council along ke ajatta avilo Lapen Difu town amai kangalong 2 km an tower kasilam chottong development loma Lapen Dongkamuka town along 1 km an tower ke pami chottong Karbi Anglong kaching chuloma Lapen Difu town along kasilam tower ECC tower alonga bill phongni phongtom ke NRF BJP atum kachoma thapusi Barim HAD Minister Sumronghang pen Mahamaya Ahawar lapen Korkanti Ahawar aradatum phan than bachini pon
Mahamaya MCC laban Korkanthi MCC Congress Awareness Program kibi ponalo kachitong nun KADCC Maipu Barim HAD Minister Sumrohang Asok Teron VP KADCC Vidya Singh Rongpi VP KADCC Puding Terang VP KADCC Ratul Teron VP KADCC Sanjeev Teron GS KADCC Mahesh Chauhan GS KADCC Kanaming TP President KADMCC Sukul Kro President KADYCC Mr. Harsing Kro Abarim President Korkanthi MCC atum chidong dunsi Ingsam Jinpen Mahamaya MCC leben Korkanthi MCC atum pen awareness program kibipon pachun bono dong mukak pen Moniram Bela pen Langhin pen Rahul Tero report Karbi Daily News Karbi Anglong Autonomous Council andar kita longde amali Karbi itu mah non Karbi itu mah fragment gitu wet aku pen gitu district longle aku pen gitu munitum bantu ya tong people piden ini itu people si alang litum kapre kamen haptum nong pom labang dari sini nang kau tangka tak Karbi nong ngerti nggak mau kan po ana mah porlen tangka National Highway Department atau kan DPG kemangat yang kan di Ponpide itu sih bilang iklan ahok pulau tangke dalam job chip di panjang lah ini lihat Kongres parti office alam parti office alam yang long kado kawe association puna parti puna kelang rapet pen ke kroy na implement piperek ma article 244 bangsa na implement people security na implement people Ponpide ma autonomous state within the state of Assam. All Assam Tribal Student Union pen Nunsepo Vri Group Kashyap la pen Dr. Gyanendra Barmanaphan Kokrajhar Police Station anong Lamhoy Kipidam Kedamtang Jangmipo Niphai Krihini Arni Difu Rongsupi Difu Golf Boys Pathok Lamalong Tribal Faith and Culture Protection Amailong Lamthi Kijayaphan Guwahati pen Dr. Gyanendra Barmanaphan Chuphalo Bangswahut Barmanaphan Keiso Mong Kapachor Voji Mate Keiso Phan Ke Thakjia Lamthi Karinji Tekangke Chokchipik Pusi Radatum Ningjirinti Leben Warche Warkok Ahawar Nong Namchi Thangklong Alun Sepo Vrigu Kashyap Nach Baby Nachpu Alun Jiralong Jingki Pu Alamthi Kijuno Tak Mate Rat Ke Khroy Uni Alamthi Kena Jok All Assam Tribal Student Union atum Kokrajhar Thanalong Lamhoy Kipidam News Text Report Karbi Daily News Assam Gramin Vikas Bank Manja Branch along Kachingkin Parpika Job Armu Kaching Kar Jabdunang Angi Kangsam Kar Ong Manglama Pita Tangka Kach Endam Palidamuni Assam Gramin Vikas Bank Manja Branch along Kachingkin Par Pekajok Armung Kachingkin Karjab Dunang ang ikang samkar om wanglap apita tangka kaci endam paladamun e. Chongda Chutelo Chotpen Hemtun Kachobochi Kiduk Kilak Heme Jangre Tekok Tiki Kangthong Kasilok Ke Ongdung Abang Fubang Phi Solangdo Arat Aphan Job Card Atangka Arnundoy Atangka Lapen Oles Pension Heihui Atangka Bengalong Kahumri Dam Ji Aphan Arni Karjab Kaching Dun Arni Keso Kaching Tangnang ang ikang samkar ong Wang et apita tangka ke endam ji adip paledamu e Labangso ajok Chongda Chotelo Chotpen Hemtun Kachoboche Arat Kisung Tektik Pensi Chetong Nanglo Athege Labangso Assam Gramin Vikas Bank Manja Branch ahem bihek Kahob job top ajoksi lapuson akisong dokoglo lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thekiding lapen Assam Gramin Vikas Bank manager atum angbong chingwaira prabjin pen Assam Gramin Vikas Bank Manja Branch cash counter aphai pabat serak nangji passbook update amesin dowek nangji lapen assistant manager aphan terek serak nangji posi rat atum sodak pen kehang kataram ase angtong pherang ke angno pacheklang dun Radaram Thiateng Assam Gramin Vikas Bank Manja Branch Assistant Manager ki claim out adur meme lapen rong asor aphan ase ki thekang check chitinglap titi pusi nang jethandur passbook nang update pitha porotang te passbook pangjar pipit ko patherak meme titi pusi ningduk alam the nang pasinidun Manja pen therang ki salong kitok report Karbi Daily News
kan ni pini prian lo ketinggian long na pini Oh, kalang. itu gari di dang tu thai ta dang tu thai te gari do mi thang gari tu tanam ni Lalu ahok lo. ini kan ke ani gang ke non san lo ke nang ho ta di asle ma por pe dak kuli lo get na kring ke Bang suka cipayok ye bang ke isiar same bang thom same bang tis name kinang ko. Oh, labang lo itu bang ke. Me senawar sai ke long ye fan labang. Lalu Tapi adin dapat henang ko. Oh, tot. Lapen akinang sot abang ke non prap jin dan klaim nang ko lapen. Kisiar abang ke rak non iklaim abang adi. Cingkino pik si bang komplain apa sela prap jin dan lar nang ko.